Tiap-tiap lima tumbut Jumat murad. Tapi tiap-tiap Jumat murad galam tentetum. Tiap-tiap taat berarti galam tentet suruh. Pakon. Tiap-tiap lima tumbun Jumat murad. Tiap-tiap Jumat murad han tumbun pakon. Ipajo kurtah. Nyang kenyang penghalang tumbun. Pakon tiap-tiap taat han tamong surga mu pajo kurtah dengan taat. Ya, karena mu pajo kurtah dengan taat ka ujub, karya, ka dekabu, ka sum'ah dan sebagainya. Ujung-ujung han tamong surga. Nah, maka taat yang bermaksud hino taat pajan, taat yang mengiringi dengan mati, kan taat dalam udip. Taat yang mengiringi dengan mati nyan bulat atau surga, nyan pasti, nyan kenyo yang hendak dipertahankan. Udip legetanyo mulai daripada lahir dari rahim urung taat. Udip lam keluarga urung taat. Bak pertengahan umum getanyo juga senantiasa taat. Mati getanyo lam maksiat neraka acid. Lahir getanyo melalui rahim urung taat. Udip getanyo dalam kalangan urung taat, bahkan getanyo taat. Mati getanyo lam taat, nya kenyo alhamdulillah pasti syurga. Lahir getanyo kan murung maksiat pi, barahi murung kepe. Mak kepe ya kepe. Kemudian udip getanyo dari ubud hingga dewasa lam kepe. Anyan karaya mentong kepe. Rupanya wateka masa Tuhan merempok ngan urang mukmin kada tamong Islam. Ujung pun mati getanyo lam taat dalam Islam, surga sih. Hai dia jangkau. Maka yang gekalan li Allah Ta'ala, yang menjadi penentu bagi getanyo mulai lam kubur le getanyo raudhatam miryadil jinan hingga teruk kedeh di akhirat juga akan merempok jannatun naim. Itulah ujian-ujian uan tuku punya istilah jina, ujian eptanas tuku. Kan ujian semester, kan ujian semesternya hanasian. Maka cukup le tuku dalam kejadian nyata. Gelah sa juara umum, gelah dua juara umum, gelah le caturulan satu, caturulan dua juara umum. Wate uan hanalulu tunggu. Begitulah. Cukup le lahir lam urung taat, udip lam kalangan urung taat. Ketika krok tu suat nyawang hanalulu tanah. Rupanya mati ka. Maka hinan penilaian yang kehinan. Makanya nyo kesebab geajarkan getanyo min akhira kalamina qaula la ilaha illallah. Nya ujung-ujung Allahumma ja'al akhira kalamina kan. Pakon geyo doanya menyertai ucap la ilaha illallah ba akhir daripada udip jaminan surga. Nyan ka jaminan. Menyahanat ucap la ilaha illallah yang khilafiyah. Wala pendapat kuat ge pegah hana ge hukum kapi, tapi katimpi tamang surga han le bulan. Tapi menyetekedi min akhira kalamina qaula la ilaha illallah dakhalal nyan yang sulit dengku. Nyan cukup sulit dengku. Nyan urung-urung pilihan nyan. Bahkan urung-urung pilihan karena asal surga, alam surga kan kau urung mana kasau. Urung-urung pilihannya. Yang jadi masalah terpilih lon nyan menyatungku tanya milong ke dalam pom yo. Kepribadi ke dalam dah yakinin. Ya. Nyan sulit datang. Bahkan sulit karena nyan adalah syarat pasti untuk merempak syurga. Kena urang keun ladom. Dak hana ta semayang menyasau syurga kena sau syurga sih. Ya kena urang keun. Dak ta semayang tatat menyasau neraka kena sau neraka sih. Betul. Tapi bahasanya salah. Betul tapi nyan bahasa salah. Pakan nyan bahasa salah. Dak hana ta semayang ke damang syurga syit. Allah ahwat te gena wujudkan sirara urang atau syurga pasti urangnya taat beuh. Mahantu mepa sabat dalam syurga urang tak. Dalam syurga hana urang hana semayang dalam. Dalam syurga hana urang hana puasa dalam. Maka menyana urang pegak dak hana ta semayang menyau kehendak atau syurga kana atau syurga syit. Salah kan.
Pakon salah hantar mong surga menyetan semayang. Pakon sebablah surga mendurun semayang. Yang terjadi masalah. Lam surga bandung urang na sama. Tekedi udep lam kategori pertahanan semayang. Nyan hantau ngan surga. Hantau. Karena innallaha la yukhliful mi'an. Allah kada ke berjanji yang tamong lam surga tak urung taat. Berarti menyekan taatnya hana pupreh lan surga. Sebab lan surga mandu urung taat. Dak semayang tatat kami bisa saja asal neraka cit nyanyo. Pakon semayang mu pajo kertah ke mana dah perah. Asal pajo kertah kam tu dengku.